Podgorici i čin bude nagrađen sa činom majora i postane predsjednik vojnog suda i osudi žitelje, naravno sa njihovim generalima i njihovim popovima, Plava i Gusinja na smrt. Nastrada šta 1000 žena, šta djece. Sad, normalno, Vatikan je intervenisao, oni su već čuli, kad je međunarodna zajednica saznala o takvim zlodjelima, intervenisala je preko Turske toliko koliko je mogla, Turska nemoćna, gubitnik Otomanskog carstva i imperije teritorija naravno na kojim je vladala i pritisak Rusije da se vrate Bošnjaci u svoju vjeru. Svi su se vratili. Samo je ostao ovaj jedini slučaj od ovog čovjeka koje vam malo prije navedao, Hajru Bašića, zvanog Balša Bašića, koji, kao što rekao, za velike pare prihvatio to što je prihvatio. Spomenuli ste sada da je Vatikan intervenisao, međunarodna zajednica, ali kao i što se desilo i kod nas ovdje, za mnogi je to bilo kasno. Slažem se potpuno. Istorija nas je učila da mi Bošnjaci brzo zaboravimo. Problem je u nama. Takve stvari ne smiju nikad da se zaborave. Onaj ko zaboravi prošlost, ona će mu se ponoviti. Znate, nisam za osvetu, ali sam protiv zaborava. Jesam za pravedan boj. Znači, u edukativnom smislu, u smislu otrežnjenja bošnjačke nacionalno-vjerske svijesti. To je naš pravi put koji će nas povesti i pokazati svjetlost da nas to vodi. Da li se sjećate, dok ste bili dječak, da su vam možda pitali i se možda u vašem vremenu desilo, nasilno prezentiranje našem narodu neke druge kulture, nešto drugo što je normalno, ljepše, civilizovanije, tako da su imali zajedničke neka druženja, zajedničke igranke, prisilno, direktno ili indirektno skidanje marama i ono što je krasilo Bošnjake. To se desilo po završetku Drugog svjetskog rata. Komunisti, ateisti, bezvjernici uradili su to što su uradili, da su pod silom skidali peređe i marame sa glava. Ali vidite jednu drugu stvar. Od 12. godine, permanentno, tamo ovamo, naš narod je učio lažnu historiju, a ne pravu historiju. Junaci su bili neki drugi nama predstavljeni. Junaci su bili predstavljeni oni ljudi koji su bili najveći zločinci. Znači, da ih nazovem hajducima, lopovima. Ljudi koji su svoj lični karakter izgrađivali na ubistvima nevinih civila, na pljački, na zavjeri, na laži i na odmazdi. Nas i naše biće. I sada, kad razmislim i pogledam u tu prošlost, naravno kao momak, student, srednjoškolac, sukobljavao se čak i sa profesorima, dolaskom pred agresiju na Bosnu i Hercegovinu. Oni su pokušali da me hapse u Crnoj Gori. Znate, opkolili su petak, džumah, nazivajući kod nas pazarni dan, njih 5-6 u policijskoj uniformi obučenih četnika i htjeli su bez ikakvog povoda da mi oduzmu putna dokumenta i sprovedu u policijsku stanicu. Naravno, ja nisam prihvatio to. Uspio sam, zahvaljujući narodu Plava i Gusinja, koji je napravio obruč oko policije i pobjegao sam na Švicarsku. Tako vam mogu jednu stvar, izučavajući taj komunizam i socijalizam u tom periodu kada sam se ja razvijao, dešavale su se mnoge paradoksalne stvari. Znate, vi više ne možete da lažete dijete malo, a ne odrasle ljudi. Treba se boriti protiv toga zla. Treba se boriti protiv tog zločina.
treba se boriti svim sredstvima da se tako nešto više ponovi. Jasno, ono što je uvijek krasilo Bošnjake je ponos. Koliko, evo danas smo dobili taj ponos, koliko, bez obzira da li se slagali ovi veliki, nazovi sa nama ili ne, ali ono što je naše, je to ponosno i ljubomorno čuvamo. Svi mi po prirodi nosimo ponos u sebi i to je dobro što je tako. I trebamo biti ponosni i kao nacija i kao narod, jer mi nema ničega da se stidimo. Naši preci su ostavili za nama samo dobro. Naši preci, historija nije zapisala da su napravili zločin na drugim narodima. Ti drugi narodi su pravili zločini na nama. I mišljenja sam da treba svaki Bošnjak biti ponosan baš iz tih razloga, ali ponos je jedna stvar. Ako u tom ponosu mi ne izgradimo sebe u nacionalnom smislu, ako u tom ponosu mi ne vidimo dobro za svoj narod, za buduće naraštaje koji dolaze, onda se moramo preispitati sve. Spomenuli ste da je bilo licemjera tada koji su sarađivali s onim koji su počinili genocid. Koliko nam je to i danas se dešava, koliko se iznutra neke stvari narušavaju kod Bošnjaka, koliko nismo prepoznali i uzeli to kao pouku iz istine? Vrlo lijepo pitanje. Licemjera je bilo uvijek, licemjera će uvijek biti, ali mi moramo biti svjesni i prepoznati te licemjere. Ko su oni i šta hoće. I takve licemjere uvijek treba javno deklarisati kao licemjere i poltrona u službi đavola. Jer taj licemjer ne vodi interes svojeg naroda i svoje nacije. On vodi lični interes. On gleda njemu da bude dobro, kako će biti djeci, kako će biti komši, kako će biti građaninu ili državljanu države u kojoj živi. Oni su zakazali komplet. Evo, upravo se prisjećamo genocida koji se desio u Klavu. Opet ćemo se vratiti na Srebrenicu. 17 godina je prošlo. Ko da je 117 godina prošlo, kako se ponašamo mi kao narod, sami to nekako zaboravljamo. Kad dođe da je 17. juli, eto malo se o tome priča, prije, malo poslije. I onda ljudi žive nekim životom gdje daje neku sliku da znači, nije ništa desilo strašno i kao sigurni smo da nam se neće podesiti. Zbog čega je to? Svi takvi koji misle, oni griješe. Jer vidite, tu nije nastradao jedan čovjek. To nije bila saobraćajna nesreća. Tu su nastradale hiljade i hiljade ljudi. Tu su nastradale, kad bi nabrojao preko blizu 24 ukupno genocida koji se, šta manje, šta više, recimo na bošnjačkim narodom, stotine i stotine hiljada ljudi, kojih danas više nema među nama. Grijeh je i haram svakog Bošnjaka, svakog građanina, bez obzira kojoj naciji pripada, zaboraviti takav zločin. Jer kao što rekao, ako budemo zaboravili, ako se ne budemo borili protiv tog zla, ponovit ćemo se. Historija je pokazala i budućnost, vjerovatno će pokazati isto. Volio bih da se to nikad više nikom ne dogodi, ali kako? Jedino borbom, znanjem i ubijajući to zlo u korijenu. S druge strane, imali smo priliku posjetiti i razgovarati sa majkama Srebrenice, koje su izgubile najbliže svoje, najdraže svoje, nevine, ničim izazvane. Majke koje su čak po 5 sinova izgubile. Ono što je poražavajuće, strašno, da niko ih ne osjeća.
niko i ne obilazi, niko ne pita kako živi, da vam treba nešto. O čemu se radi, šta se dešava sa njim? Sa nama se u tom pogledu dešava neko apatično stanje samo sa sobom. Razmišljajući o tom i o takvim stvarima, svaki takav građanin neka se zapita individualno i preispita samoga sebe šta može uraditi. Znate, mi uvijek gledamo kod drugog, šta drugi radi, kako je drugom. Mi ne vidimo sebi i svoje postupke, šta mi sami doprinosimo. I svi, kad razmislimo malo tako i u tom pogledu, i doći ćemo do jednog zaključka, inšallah, gdje postoji mogućnost pomoć tim paćenicama, da ih nazovem. One žive sa tim bolom i sa tim bolom će otići na ahiret. Da bismo i mi olakšali, potrebno je velika pažnja sa naše strane, bilo to u medicinskom smislu, bilo to u materijalnom smislu, bilo to u humanom smislu, bilo to u političkom smislu, bilo to u borbi za opstanak Srebrenice kao enklave i grada koji se nalazi u Bosni i Hercegovini i koji pripada u Bosni i Hercegovini. Žalosno je čuti od komisije iz Banja Luke prije neki dan da čak ne daju registar taj da se sprovede u djelo i da taj narod koji je doživio posljednji genocid na ovim prostorima mora ponovo voditi borbu za takve stvari. Ja se pitam gdje su ti, koji su to naši političari koji nas zastupaju u tim organima da stanu jednom na stolu, da danu svoj plan i program, da naprave projekte, da naprave planove za svoju državu. Ne da tavore u jednom mjestu i da gledaju sebe, svoju stolicu, kako će otići popiti. I ne znam se ja kakvu drugu rekreaciju priuštiti sebi na štetu svoje nacije i svoje države. Da ono što malo čudi razmišljanje, naivno opet razmišljanje na neke stvari koje nam se sad dešavaju, od negiranja samog genocida, od nedozvoljavanja nekih opštih stvari, što ste spomenuli tu u Banja Luci. Kako može da nas čudi, to je puno manje od organiziranog ubijanja preko 8.000 ljudi u par dana što se desilo u Srebrenici. I šta nas može da začudi nakon toga što neko kaže nešto ili ne dozvoli nešto. O čemu se radi? Jesmo li naivni ili ne vidimo stvarnost? Neke stvari ne želimo čuti. Međunarodni sud pravde u Hagu je proglasio, odnosno donio presudu da se dogodio genocid na teritoriju Srebrenice. Dogodio se i na drugim mjestima, ali eto, Srebrenica nije bila, eto kao jedan okvir da prihvate Srebrenicu. Po svim tim međunarodnim pravima, svak onaj ko negira genocid, imate pravo da ga tužite. Tu je sudstvo. I opozvat ga na odgovornost, da odgovara. Sud je dokazao jednu stvar, da je to tačno, da je to istina bila. On se suprotstavlja toj istini, treba ga pozvati na sud i normalno, kao pravna država, pokrenuti postupak protiv njega. Ako mu dokažete da je to tačno što je rekao, adekvatno ga osuditi, da mu ne padne na um više da priča laži. Jer to je obaveza svih nas pred dušom tih nevinih žrtava koji su nestali sa ove zemlje. Evo da se vratimo malo na prije što smo spomenuli, da smo nekako mi sami se pomirili, zaboravili što se desilo. Tako da je malo iluzorno očekivati od drugih da će podržati to, da će oni sami se obračunati sa onima koji su činili zločine. Ako mi sami to kod nas smo nekako gurnuli u stranu, da nam nije bitno, ako se vratimo i na ovaj genocid u Plavu i mnoge druge koji su se desili, ko priča o tome, kome se priča o tome, ili se razgovara o tome, ili su izvlače neke pouke. Evo, spomenuli ste da je vaš djed vama govorio koliko se današnjoj djeci priča, šta se desilo, ne da bi mrzili nekoga, nego da bi znali
pravo stanje, da ne bi